Ubwoko bushya bwa virusi itera COVID-19 bukomeje gukwirakwira ku muvuduko munini cyane. Kuva muri Gicurasi mu Bwongereza hagaragaye ubwoko bushya bwa virusi itera COVID-19 bwiswe Stratus. Ubu bwoko bukomeje gukwirakwira muri icyo gihugu ku muvuduko munini ndetse ubu bwihariye 40% by'abasanganywe iyo ndwara bose. Virusi ya Stratus itera COVID-19 nayo irimo amoko abiri yahawe amazina yo mu rwego rwa siyanse, harimo ubwoko bwa XFG n'ubwoko bwa XFG3. Ubu bwoko bukwirakwira ku muvuduko munini cyane, nubwo bitaremezwa n'impuguke. Birakekwa ko iyo virusi nshya yandura vuba kurusha izindi za COVID-19 kuko yihinduranyije bigatuma igira imiterere itandukanye n'iya virusi zindi zitera COVID-19 zari zisanzweho. Ibi bigatuma igira ubushobozi bwo kwihisha ubudahangarwa bw'umubiri. Impuguke kuri virusi n'imiterere yazo, Paul Florence Yang, yavuze ko ubwoko bushya bwa XFG na XFG3 buri gukwirakwira cyane kubera impinduka zabaye ku gice cya virusi cyitwa Spike, kuko icy'ubwo bwoko gifite imiterere itandukanye n'iy'izindi virusi zitera indwara ya COVID-19. Ikinyamakuru Daily Mail cyanditse ko muri Gicurasi uyu mwaka COVID-19 yatewe na virusi ya Stratus yari igize gusa 10% by'abanduye iyo ndwara mu Bwongereza, ariko imibare ikomeza kuzamuka cyane bigeze muri Kamena 2025 igera kuri 40% by'abasanganywe iyo ndwara muri icyo gihugu. Indi mpamvu iri gutuma ubwo bwoko bushya bwa virusi itera COVID-19 bukwirakwira vuba ni ukuba abantu bamaze igihe badahabwa urukingo rw'iyo ndwara rwo gushimangira, bityo ubudahangarwa bwabo bukaba butagifite ingufu nyinshi zo guhangana nayo. Paul Florence yavuze ko virusi za XFG na XFG3 zishobora gutuma indwara ya COVID-19 yongera kuba icyorezo, ariko nanone hari amahirwe kuko inkingo zisanzwe zikingira iyi ndwara zifite ubushobozi bwo gukingira abantu ubwo bwoko bushya bwa virusi ya Stratus. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko virusi nshya ya Stratus idateye impungenge cyane mu miterere yayo, ariko nanone kuri gukwirakwira ku muvuduko munini kuko bigeze kuri 22% by'ubwandu bwa COVID-19 ku isi hose. Ubwoko bwa virusi itera COVID-19 bwa Stratus bwagaragaye bwa mbere muri Canada mu ntangiriro z'uyu mwaka. Muri Gicurasi itangiye gukwirakwira mu bihugu bitandukanye byiganjemo iby'i Burayi, by'umwihariko mu Bwongereza, bunagaragara mu Buhinde no muri Amerika y'Amajyepfo. Kugeza ubu ariko nta gihugu cyo muri Afurika biratangazwa ko cyagaragayemo ubwoko bwihinduranyije bwa virusi itera COVID-19, ndetse ibimenyetso ku banduye iyo ndwara ya Stratus ni bitandukanye n'ibisanzwe.